Ehurreji tanchiriho Reverend Johnson araje nabo washema accident volunteer akwatanise n'abasirikare bahangoto bwanyuma za butandu kweyongera bwashisha bwira aho bingi baferira amagara gabo nebyabo kurabira ombutamanya when hato kotungire butandu ukabwe bota handling accident related cases so cyo kubendera mwije twatanize hamwe tweje twerinde butandu Eshongezi baje chirenguzi yahangoto ekideo gracious barebo kujunanizwa habyentambura ashoborire kukiri ecyo by'ubuhenda biragiro. For us it is about safety, it is about New Reverend Johnson tinkumanya takumanya mungatwizuri zoba we've come together, let's come. Tureba ngo ekiri kusinye kweta accidents omuzito za hati kanzo wirobu mazuma overspeeding na ebire kari abasigaza mbavugisho mwe panko nangona nyentehiremu abo kuba ngo muri ngomwe ogwaresere ni accident kandi no mwe abamwe abashije umwe mbabine nkebehozo gwinjo mwe kiretera umwe urono uvuga unyubi ufiteka nika dereva yakwata sente akaziherezo umusirikare dereva nariki omushobi kandi yo umusirikare kanoma unashashurwa government nono mushashura nikibani kimanyisa habaho umunya Uganda w'ubuvunanizuka na reporting omushango ahantu ho bamwe barikora sengoto barugireyo kwetombetera abasirikare obutaruga yo kufa munonga agukora ekiri kubasika kureba kangu batangira butandu no kujonjora aba batine buhangu ngo bavugira kuri ishomero rya boda ibakwegera ninkai deba driver mubato mubishayi mubagambere ngo hateke neke rero ati kwarareme derimo mutugambire twara motoka yarabo mutuhe namba zanyu tubatere tujye twonga yaba nobwere yarabo nangwa nobwera kintu kidogo amasiko bagino muhurire y'ibinemo amasiko kugira ngo baheza kubangura abantu otira no kuteka mani basente ziri kore nguto Wakwende yinjira umushomukeje bakagigire mu betegereza namuco nanimbagambera tabariya ukucera n'abatine biruka n'abantu bito bahasa bavuye buri district buri municipality ejire billion yo kora enguto nungi ombyanga aha sente zeri kutekatekeraho ishime kutekatekera sente zo kugambira abantu okuba barakozese nguto oyireho kurondaho bwiga bakayirinda bata ekeze nguto zikuzaka bakora bazo mu rutano buri sabite yakashato mwezi gwa musenene buri mwaka kikatebwaho kwijuka bakahonaho n'aba baferiro mu za butandu kikatandikwaho British Crash Victim Charity aho rukiko rw'amahanga gaterine gatongwizaho ekiro ekyebiri 17 mu kwezi kwa 11 umwaka 2005 kujaguzibwa aho butandu umwaka gwahwire zikeyongeraho obucweka mukaga zenyigirwemo abantu 2,250 igana mushanju amakuru agasha kwa Gerard Tugume omurishema